Сначала наш выпуск хотим начать с информации, с такого некого дайджеста того, что уже произошло. Сегодня ночью Владимир Путин объявил о вторжении на территорию Украины. Pamiętajcie! Chciałam jeszcze zapytać się mamy, czy tato do nas dołączy, ale w tym momencie uderzyło w nas inne auto. Było bardzo głośno. Głośno. A? Głośno. Tak. I było bardzo głośno. I huk taki się zrobił i szyby popękały. Мы зараз знаходзімся ў інстытуце тэатральным у Варшаве, і тут у нас адбываюцца заняткі час ад часу. Школы, у якой я зараз навучаюся, гэта школа Івана Вырыпаева, школа драматургіі і рэжысуры. І зараз у нас такі перыяд, што драматургі напісалі, кожны з драматургаў напісаў па невялічкім такім маналожыку. І для мяне, канешне, гэта вельмі цікава, таму што ўсё-такі ўсё па-польску выкладаецца, і тэкст у мяне таксама на польском. Я хочу вывалить тут вот эти два предложения, не знаю, они мне мешают. Оно никак не развивает. Но он очень не так длинный, типа, тут и так много деталей, которые... Давай выкинем. Чё? Мне будет легче на два предложения. Вось, гэтыя заняткі, яны ідуць год, того гэта такая школа на год. І па ітогу будзем напрыканцы вось вясны працаваць з польскімі тэатрамі. І таму, магчыма, добра, што я вучу польскую мову, каб працаваць з польскімі акторамі таксама. Калі я буду выходзіць замуж, я буду кідаць букет салата. Зловіш? Чакай. Калі трэба будзе ВНЖ ў Польшчы рабіць. Як і ўсе, пасля вобшуку з'ехалі, каб дакладна ўсё было больш-менш нармальна. Вось, з'ехалі спачатку ў Кіеў. Мама, сестра, брат і я, малодшы брат, старэйшая сестра. Я памятаю, што першы месяц я ўвогуле не магла нічога рабіць. Я не магла ўстаць з ложка, я нават памыцца не магла. Я цэлы тыдзень проста ляжала, нічога не рабіла, потым хадзіла проста паесці і лажылася абратна ў ложак. У жніўні 21-го года я цалкам пераехала у Польшу, у Варшаву, таму што запрасілі мяне на тэатральны праект, на 1,8М, праект, які ідзе зараз у новым тэатры. Спектакль прысвечаны таксама беларускім палітзнявольным, і не толькі беларускім, а ўвогуле такі агульначалавечы, я его называю так. Меня задержали вместе с братом 29 августа в троллейбусе после женского марша. Доставили в РУВД и составили протоколы за участие в несанкционированной акции. Мне дали 12 суток ареста, брату 15. Провела месяц в ВВС Жодина, потом 4,5 на Володарке, а потом оттуда уже этапировали отбывать оставшиеся 2,5 в Гомельскую исправительную колонию номер 4. А все, кого отправляли после СИЗО в колонию, об этом даже в письмах пишут. Типа, наконец-то хоть что-то вижу в окно. Зараз просто працую адразу над рознымі праектамі, і тэатральнымі, і каля-тэатральнымі, з рэжысёрскага пункту гледжання, таксама з акторскага. Спрабую падавацца проста на усялякія магчымыя рэзідэнцыі і оўпэн-колы. Выпусціла прэм'еру спектакля свайго асабістага. Теперь зимью одной возьме чистым персидским басом. Тут сидит девушка на голосе, молодь волна хатынная пешка одиножка. И не сильно брат, девушка
вороньим вочкам. Знаешь, оно заколыхвая, як дрыгва. Їх не знаю, Господа, і ми сила. Але ліката треба, не зуважай хіба, що тебе хлеб забув, время сила. Та не дам небу, не судил небо, за кого я хотела. Сарматы. Спектакль. Гэта будзе музычны альбом, я спадзяюся. Я рэжысёрка, акторка і кампазіторка, да гэта ўсё вось там у адным спектаклі. Гэта паэма нашай паэткі сучаснай Марыі Мартысевіч, напісаная ў 2018 годзе. І калі я ўпершыню яе прачытала, я падумала: афігеть. Мне ўвогуле вельмі падабаецца паэзія Марыі Мартысевіч, і гэта тычыцца не толькі сарматы. Я вельмі люблю, калі рытм тэкста супадае з маім унутраным рытмам. У яе ёсць такая рэч, як гукапіс, і вось у паэзіі Марыі гэта вельмі мне адгукаецца. Нойс, шык-блеск, пум-пум. Гэта называецца 20 хвілін і гатова. Алексей, привет! С днем рождения! Привет! Полон энергии! Был всячески здоров, так что за тебя! Ура! Ура! Ну что, Лёша, спеть тебе куплетик? О, классно! Давай! А ты не видишь, Оли, что я Анджелина Джоли, и мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться. А ты не видишь, Оли, что я Анджелина Джоли, и мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться. С днем народина, Лёша! So, did you see Палац культури і науки? No, actually. Найбільше будинок. Так, будинок? Так. Слухай, давай так. I'll try to tell you in Belarusian, and you'll answer me. Translate. Yeah, you'll answer me if you understand. Okay. Okay, and what you understand. Okay. Гэта будынак, ну паглядзі, гэта будынак новага тэатру, і я б сказала, што я там працую, але там у нас пакуль што толькі адзін спектакль пад назвай 1.8М. Я б сказала, што я акторка, але я люблю казаць, што я артыстка. Wszystko? Wszystko. To jest warszawskie artysty. W Warszawie za dużo artystów. Za dużo artystów. A jak сказать po polsku? Hello, Warszawa. Hej, Warszawa. Nice. Я просто чакала таксама вось сяброўку, яна павінна была прыехаць каля 10 сакавіка,
Але яна прыехала 24-го. Зранку пачалася вайна, яна хутка купіла квіткі, просто з валізамі з'їхала. Bo ja jestem z gazety i rozmawiam z ludźmi. Boże, tyle płaczu dzisiaj tutaj było, tyle smutku, tyle bólu. До нас просто підійшла польська репортерка нейкая і пыталася на конт типа Украины, да. Мы сказали, что так, что ну типа мы то белорусы, і ми почали їй розповідати, і вона так само була у шоку. Ну типа, тому що вона не ведала, що відбувається. Ми такі, да блін, господи. Dobra, to niech pani opowie swoją historię. Dlaczego pani do Polski przyjechała? Переводи. Давай. Потому что очень опасно находиться в Беларуси. Мы понимаем, что будет дальше. Початку злетіла з Білорусі в Київ. A ty jest rodzina? Ну, зараз в автобусі до Варшави. Kto jedzie tutaj? Мама і брат. Мама. I mama braciszek. І котка. Jezu, dobrze, że wzięliście ją. Boże. Моя сім'я виїхала 24-го, виїхали з Києва, але приїхали тільки 26-го. І якраз ось, типу, яни з'їхали і ровно, ну, типу, Оболонь стали на наступний день бомбити там. Просто нас чуть в этом месте не убили. В этом проходе. Вот там мама с вещами. У нас вообще-то сумка на чемоданах, 4 рюкзака. И это. И как? Нормально. А там написали, что мужчинам, белорусам и россиянам с 13 до 60 лет не пускают. С 13 до 60. Я такая, тебе 11? Украинцам. Это С 13. украинцам с 18 до это вот призывной возраст, а россиянам и белорусам с 13 до 60. Об этом нигде не писали. Ну да, ну в 2 местах писали, а мы же стоим уже там, понимаешь, и наши такие, которые там парни стоят, а что, нас не пустят? Я говорю, так, сказали женщину с детьми. С детьми до 13 лет пускают. Вот так мы привилегированные. Я такая, Так и есть. Так и есть. и таких привилегированных а остальные 3000 там дальше толпят. Вельмі клёва палякі адрэагавалі. Просто мой знаёмы таксама, які вучыцца са мной разам, які асістэнт рэжысёра ў 1,8. Ён адразу сказаў, што ёсць на 1 месяц кватэра. Вось, і таму мы адразу ведалі, што мы туды паедзем, просто чакалі, калі яны прыедуць. Yeah, this is my flat. I'm living over here. There's a lot of space over here. This is your new house. Welcome. Ко-ко. И страшно. Но в любом случае сейчас кто-нибудь под диван заберется. Ну, я не достану. Ну, она очень в тревоге, я вам скажу. Добра, што яны зараз тут. Ну, типа, ты просто можаш зараз мысліць такімі катэгорыямі. Типа, клёва, што жывыя, клёва, што тут, клёва, што ёсць, ёсць дзе жыць. Тата не вручив на ніч, бо, напевно, дуже працював. Є так, що тата так дуже часом працює і немає його вночі. Приходить рано або відбере мене за школи по школі. Того дня мама була за мною. За школы точка, за школы по школе. Да, мне тоже как-то странно.
Я увогуле неяк не магу ўспрымаць сваю творчасць як нейкія дасягненні. Я не лічу сваё жыццё дасягненнямі. Я так не магу. Я просто раблю тое, што я павінна рабіць, і тое, што не магу не рабіць. Я не мыслю, не думаю катэгорыямі як лесвіцы творчай і не мыслю катэгорыямі лесвіцы шчасця. У мяне такога няма. Мажліва, гэта таксама, ўжо посттраўматычны сіндром нейкі, але, клёва, на мінулым тыдні я адчувала сябе шчаслівай. У некалькіх момантах нават дастаткова доўга. А так, наўрад ці.